Robert Matsiko kansara rukujwekera amasheru katawuna kanso aha rukiko rwa district ya Sheema kandi utushangire omukesharingo ahambuga nkuru ya district nagira ngo abanyashema tubare kutunga Obuheereza ahabwo burobwenguzi obutekire musheke omu district age. Obuheereza nubi abukwa mwamwine abakozi abatashire kuba bari mu myanya ejo tumukafuna services nungi kozi no shanga omuntu arumunaza kukora uruguto ako is not qualified for that, so mweno shanga yakore bitashemekwa nibukora ki nibukora hona kansara Matsiko nagira ngo agemesereze yibwe okwandikira office za government ezahiguru kureba ngo bataha omunshongeze. Ngerezo nahandikira district chair na kope RDC na nabandi nahandikira ministry ya local government nahandikira IGG Kampala nahandikira ministry ya public service, so kugira ngo mfune feedback kandi feedback egiye takafunurukirwe sonyo niza guma ataro kurya ataro kunywa ataro koraki. Akesharingo ka kansara hona katugemeserize kucondoza bumwe ahabuhereza nkenguto kandi nyinji tushangeze ryo mu mbera mbi munonga bamwe ahabaturana bagira ngo imirimo nyinji neshanyara borkanya ahabwenguto mbi aha kafa kandi nanoko nahaterera munonga obusozo bwayo nanogo gwatora kuri ya mugazu kwigucara district hari hansi na heavy na bire byingi kine ko kurabaye kana hostel naterera ngutegeka fuko wa mukaga kandi ngutegeneto yamba munongo itawa bodaboda niyo kutwara akawe niyo shortcut kandi aba district mbatugambira ngo mbaza kutukorora tuba kugikorana n'endije bakutugambira na yefire none gwashesha bwashizire mbaba gikingire turonzeraho kutora habura. Jamima Muhanda mukuru w'entebe ya gatano ahabwa Sheema ahashongazo Obuheereza bubi omu district na munonga enguto mbi azegekerire sente zitarukumara korgo mu government hamwe n'imishara mike y'abakozi bitona ngo barino bakora ubucweka ihembe okuhereza je abantu ba Sheema kandi kutwabire twatandika gukora engudo minister yatuzibira tubanze tureke insurance then tuje kukikora nabwe twatogwe insurance genzire ne leta amaguru make nituza kutandika gukora engudo gasha kwa damba wizire.